رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bütün alemlerin, bütün dünyalarını yoktan var etişi Allah subhanahu wa ta'ala hamdimiz bulsun. İki dünyaya rahmet buluş Nebimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngül türlerden çıkan salvat şeriflerimiz erişsin. Hem bu izgi cumğa günlerinde, cumğa namazlarında jığılgan başka din kardeşlerimizge Allah Teala'nın rahmetleri bulsun. Cemaat, şimdi bir koraş var, kişini İslam'a şakırgaş, meşitke şakırgaş, namazga şakırgaş, bu vakitte şeytan esedi, min eli işliyim. Benim eli vakitim yok meşitke giregi. Kişi uyluyor, teki meşitke iri başlagaç, namazlar okuy başlagaç, teki mümkünçilikler ezeye, hem kişi bütün vakitini meşittegine utkergetiyiş. Hem indi cemaat, kişi uyluyor, mine Müslüman bulgaç, ol indi bir fakirlik hal, akşasızlık hal, bir hayırlı hal deyip göz aldığına kitire. Mina Allah Teala karşında, eğer de sen miskin, eğer de sen fakir, mina ol en hayırlı eyber deyip. Hem deristen de, payburaklarda bir şunu nesini qarib görəbiz, kişi bir yaş yigit, meşitke yeni başlagaç, onun akçası ezeye. Hatta ailesi meşitke kile başlıydı, hatına aytamine, biz meşitke yeni başladı, ailesin qaramı başladı. Akşa jitmeye başladı ailede. Meşitke girgen şeye kadar jiteydi, işliydi. Endi meşitke yeni başlagaç, akşamız ezeydi, jitmeye başladı. Lakin cemaat bu sebep İslam dininde tügil. Bu sebep kişide. Kişi İslam dinini dürüst anlamadı, dürüst kullanmıyor. Çünkü Allah Teala bizni kilisinçe boy bulurga şakıra. Bu dünyada bir kimge muhtaç bulmuşa yaşarga şakıra. Kur'an'da Allah Teala ayette فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Eğer de namazını bitirseniz, namazınız tamamlansa, yeryüzünde daralırız, hem Allah Teala'nın nimetlerinden rızık tabırız. Allah Teala'nın köpkine işke düşürürüz, siz bir hayırlıkka, bir uğuşka erişiriz. Allah Teala şulay aytır. Hem Ömer radıyallahu anhu şulay meşitke kirip çıgaydı namazdan soň, qarasa qay bir kişiler meşitte oturup duralar namazdan soň. Namaz bitti, kişiler oturup durar. Siz bunda işlep oturup durasız deyip soragaç, biz ibadet kılıp oturabız deyir. Bir kirde oturalar, ikinci kirde oturalar, üçüncü kirde oturalar. Indi üçüncü kirge tüzmedi. Komşusunu aldı da, komşu bilen kıyni bu kişileri meşitten kılıp çıkardı. Mında oturmağız deyip, mında namaz vakiti bitti, vakitini boşka uzdurmağız, barığız, işləgiz. Barığız, rizq tabığız. Hazır siz mında oturup, her namazdan soň mında ibadetler kılıp, bütün vakitini mında uzdurup, əslində kim aşatasın? Sizge kim rizq getirək? Demək siz, sol muhtaçlıqda kalıp, onları kişilerden sürü başlıyorsunuz. Mine rizqim yok, aşatıp alırız, mine yerden itegiz, eğer de mine her vakitte şöyle vakitini uzdursanız. Allah Teala bütün bir ayette ayette huvellezî ceale lekumul arda zelûlen. O sizge de yerini buysundırıp koydu. Onun üstünde yerigiz ve kulûn rizqihi, hem onun rizqinden aşağız. Yeryüzünde toptan rizqinden aşağız, hem Allah Teala'ya koytaşaksız. Allah Teala bizni kilisinçe şakıra, mine şulay rizqlarını tabırga, hem indi bir kimge muhtaçlık göstermezken. Allah ibn tügil Allah Teala hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge yollarını gösterdi, şu rizqini kuvveytiriş. Bütün yaktan, tegi gülem yağından kübrek akşa kirsin, hem bereket yağından. Tegi akşanın faydası turmuşka yakşırak bulsun. Birinci sebep nese? O indi elbette cemaat inki sebep, inzul sebep şu rizqlarını halal yol bilen tabırga. Halal yol bilen tabırga. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ayette
Миңа ди Җәбраил фәрештәдән шундый бер вахи инде ди. Сез ди һәрбер кеше үзенең ризыкны алып бетермичә бу дөньядан китмәс. Кемгә күпме язылган, шуның хәтле килә. Һәм сез шул ризыкны хәләл юл белән алыгыз, харам юллар белән алмагыз ашыктырып. Чөнки Аллаһ Тәала булган нәрсәне аңар итагать итеп кенә алып була. Һәм дөрестән дә җәмәгать күп вакытта менә без ул нәрсәне күрәбез. Кеше ашыга, менә миңа акча күбрәк кирәк. Аллаһ Тәала язып куйган ул нәрсәне, менә киләчәк ул акча. Ләкин кеше нишли? Юк, миңа хәзер кирәк. Миңа менә хәзер булмаса аңар килеп чыкмас дип, төрле начар юллар белән, харам юллар белән ул ризыктан таба башлый. Һәм шул ук ризык, Аллаһ Тәала язган ризык, шул ук ризык килә, ләкин начар юл белән, харам юл белән, гунах юл белән. Мин аның турында сөйләгәнем бар, тагын бер тапкыр искә төшерәм. Шул бер сахаба, Умар турында да сөйләнә, Гали турында да сөйләнә ул риваят. Мәчеткә ашыгып килгәндә, намаз инде камәт төшерелгән, шулай ашыгып аттан сикереп төшкәндә бер малай килеп чабып килгән. Әйдә атыңны тотып торам дип, вакытны югалтма. Бу сахаба мәчеткә керде дә инде намазны укыды, намаздан соң әйтә, хәзер бу малайга ярдәм иткән өчен бер алтын динар бирәм. Чыкса, мәчетнең йортында аты тора, атның бер әйбере калмаган. Бөтен теге әйберләрен алып киткән, тора торган, тота торган, бөтен алып киткән. Урлаган теге малай. Bu nişərgə indi? Bir tanışın aytkəndə бар, mənə dinar, altın dinar var bazarga, mənə əybirlərini alıb kelindi, şu at əybirləri. Bu kişi gitkəndə, bir neçə vaxtdan kitirgən, şab onun əybirlərini kitirgən. Tigi malay olab gitkəndə, bazarga barğanda satqan, şuluq əybirlərinin bu abıqa yamadan əybirləri var. Şunda bu sahabə qarab aytkən, ey ədəm balası, həlal nəsəbdən kilgən riziklarını haram yol bilən alasız. Şulu bir dinar alır idi ulanı, biraz nəkit gitsəydi, bir 5 minut gitsəydi. Lakin aşığıb, minə kirək, minə bulsun deyib, şul bir dinarını haram yol bilən aldı. Oğullar, o tırmışda hər vaxtda cəmən şulay bulur. Həm də Peyğəmbərimiz də bizə onun turunda etdi. İkinci səbəb cəməət ul indi ahirətə ümtulu, ahirət turunda unutmaq. Biz bu dünyada vaxtlıca, bu dünya üte də kitə cəməət. Neçə küpmü yıllar bunda yaşasak da, mənə də başan günə ütkən cümqada bizдің məhəlləmizdə mənə Abdullah və Robert abi indi eytəydim. Mənə ütkən cümqadağına kildi, isənləşdik, görüşdük, indi bu cümqada yox. Kişə jirlədik, canavasını kişə okuduq. Mənə turmuş nişik var acaba. Bugün də Allah bilsə, cümqadan sonra birgələşib, onun üçün nə kişə jirlədilər, alıb qaytıb, onun üçün birgələşib dua qıldırmız. Şuna görə cəməqət, biz bilməyimiz bu dünyadan qaşan kitəriz. Bugün bu cümqada mında biz, lakin iki cümqada mında bulabız, yox, məli bilgili tügir. Şuna görə, mənə anın turunda unutmayıq, həm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nəsə deydi bu məsələ boyunca, kimnin tip umtılışı bu fəni dünya bulsa, Allah onun işini taratır, həm onun öz aldığına hər vaxtda fəqirlik göstərir. Bu kişi neşik tırışsa da, küp makşa bulsa da, kümülə xamalizat tügür. Jitmi, uğurluylar, yuvaltan, tan kübrək yirğa kirək, hər vaxtda məşəkkətlənir. Kimnin tip umtılışı ahirət bulsa, Allah onun işlərin jiyir, tərtibgə salır, həm onun kümülünə bayılıq hislərini salır, həm bu dünyada onun üzünə qarşısına üzü kilib basır. Əgər də ahirətə ümtılsan. İkinci səbəb cəmaət ayrılışa bir səbəb bu namaz oku. Namaz oku Allah tələbindən hər vaxtda ilimtədə bulun. Onun turunda bir hadis var, Allah Teala şulay aytdı, Qudsi hadisdə, Peyğəmbərimiz sözü bilən, Allah Teala sözünü aytdı, ey bəndəm, minə ibadət qıl. Minə ibadət qılır üçün vaxt tap. Min senin kümülünə bağlıq salırmın. Həm mühtaclıqdan qutqarırmın diye Allah Teala.
Әгәр дә миңа гыйбадәт кылырга вакыт тапмасаң, мин синең күңелгә факыйрлык салырмын ди. Һәм мохтаҗлыктан сине тоткармыйм ди. Аллаһ Тәала шундый сүзләр әйтә. Һәм аятта Аллаһ Тәала шул сүзләрне дәресләп әйтә: "Ваъмур әһләкә бис-салати". Үзенең гаиләңә, балаларыңа намазны әмер ит. "Вастабир алейха". Вастабир дигән сүз сабыр сүзеннән чыккан, ләкин сабыр ит түгел, түгел үзеңне шул сабырлыкка юнәлдер. Үзенә сабырлык түгел, менә син үзең тырышырга тиеш шул сабырлыкны күңелдә булдырыр өчен. Чөнки бар шундый мәшәкатьләр, без теләсәк тә, теләмәсәк тә сабыр итәбез. Кеше авырып китте, нишләсен? Кешенең бүтән бер әйбер килеп тотылмышта нишләсен? Сабыр итә. Ләкин намазга җәмәгать сабыр итеп кенә түгел, үзеңне сабырлыкка чакырырга кирәк. Өндәргә кирәк, күңелне сабыр ит, сабыр ит. Әйе, көненә 5 тапкыр намаз, ул җиңел әйбер түгел. Һәрбер теге эшне изеп укырга. Ләкин аны Аллаһ Тәала әйтә, син үзеңне шуңар күнектер һәм шул әйбергә сабырлык тап. Һәм шуннан соң Аллаһ Тәала әйтә: "Без синнән ризык сорамыйбыз" дип аятта. Син уйлама, менә намаз укыйм да минем ризыгым әзәя. Хәзер мин намаз укыгач, мин ризыкның бер өлешен Аллаһ Тәаләгә тапшырырга тиеш. Юк, син алай уйлама, без синнән ризык сорамыйбыз ди Аллаһ Тәала. Аллаһ Тәала белә безнең сүзләребезне. Беләбез, шулай әйтәчәкбез, намазга вакытың юк, эшләргә кирәк, акча табырга кирәк. Аллаһ Тәала әйтә: "Юк, намазны укы, без синнән ризык сорамыйбыз. Нахну нарзукука". Без сиңа ризык бирәбез, Аллаһ Тәала әйтә. Без сиңа ризык бирәбез. Кайгырма ризык өчен. Намаз укый башлагач, үзең күрерсең ничек юллар ачылып китә, ничек мөмкинчелекләр артып китә. Без сиңа юлларны ачырбыз. Вал акибату литтақва. Һәм нәтиҗәнең ахырысы тақвалык белән була ди. Акча белән түгел, кайгыры белән түгел, тырышу белән түгел. Тақва булган сайын Аллаһ Тәала бу кешегә, шул тақва кешегә бөтен нәрсәне арттырып тора. Дүртенче сәбәп җәмәгать, шул Аллаһ Тәала биргән байлыклардан, биргән ризыклардан инде өлешне чыгару. Өлешне чыгару. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә: "Инна рабби ябсуту ризқа лиман яшау кул". Әйт аларга, дөреслекдә минем Раббым ризыкны киң иттереп бирә теләгән кешегә, үзенең кулларына. Һәм кемгәдер өлеш иттереп бирә. Ва яқдиру лаху. Ва ма анфaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Һәм шул Аллаһ Тәала күп бирсәме, әз бирсәме, шул өлештән чыгарсагыз ди, анфaqtum садака бирсәгез, бер теге мохтаҗга ярдәм итсәгез, бер изгелектә катнашсагыз, Аллаһ Тәала әйтә, ул аны алмаштырып куя. Сезгә шул чыгарган нәрсәне күп иттереп кайтарып бирә. Бер кешедән шулай сораганнар да, син ничек байып киттең ди шулай? Мин ди Аллаһ Тәаләдән спорлаштым да, һәм ди мин җиңелдем ди шул спорлашуда. Ничек син Аллаһ белән спорлаштың ди сорыйлар инде кешеләр. Ничек Аллаһ Тәала каршылыкка чыктың ди. Амина ул әйтә: "Мин бирдем ди садака, Аллаһ Тәала миңа кайтарды. Мин бирдем ди, ул миңа тагын кайтарды. Мин бирдем ди, ул миңа тагын кайтарды. Шуңа күрә мин җиңелдем ди ахырда. Аллаһ Тәала мине җиңде ди шул спорда. Миңа күбрәк бирде. Мин биргән сайын миңа Аллаһ Тәала күбрәк кайтарып торды." Ва хуа хайрур разиқин. Һәм шул аятны Аллаһ Тәала әйтә, бетерә, һәм ул иң яхшы теге ризык бирүче. Иң хәерле ризык бирүче. Һәм бишенче сәбәп җәмәгать, Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә: "Фақулту астагфиру раббакум". Һәм мин әйттем аларга, бер пәйгамбәрнең сүзен инде Аллаһ Тәала безгә шулай Коръәндә ирештерә, үзегезнең Раббыгыздан гафу сорагыз. Иннаху кана гаффара, дөреслекдә ул гафу итүче. Юрсилу самаа алейкум мидрара. Шуннан соң күкләрдән җир йөзенә мидрара теге яңгырлар явачак күп кенә. Ва юмдиткум би амвалин ва банина. Һәм шуннан соң Аллаһ Тәала сезнең малларыгызны һәм балаларыгызны киңәйтер, киң кылыр. Ризык теге күләм ягыннан, бәрәкәт ягыннан, балалар шул хәйлек ягыннан
netice yağından, көңіл тынычлыгы ягыннан, балалар ягыннан шундый хисләр килә. Ва яҗгал лакум җаннатин ва яҗгал лакум анхара. Һәм сезгә ди шуннан соң ахырдан җәннәтләр булыр, һәм сезгә елгалар булыр ди җәннәттә. Әгәр дә иң беренче нәрсә истигъфар кылу. Шулай бер галим янына кешеләр киләләр иде, һәм сорыйлар иде. Менә шундый хәл килеп чыкты, анда гаиләдә талаштым, ничим икән? Шул галим әйтә иде, истигъфар кыл. İkinci kişi kileydi, ey galim, mena şulay iş yuvalttım, akşa yok, nişlim miken, bu galim aytaydı istiğfar kıl. Anar üçüncü kişi kile, ey galim, mena şulay bağlarım tığnamı, nişlim miken, bu kişi galim aytaydı istiğfar kıl. Bütün kişiler şu söz aytaydı. Hem şunda yanında oturgan okuşular, indi tüzmeler sarılar, sen ne için bütün kişiler böyle söz aytasın? Nindi mesele bilen kilseler de, şimdi hemen şu sözünü aytasın, istiğfar kıl. Allah'tan gafur sırav. Hem şu galim aytdı, şu gafur sırav, bütün şu meşakkatlerini, bütün ağırlıklarını şişu bir zor yol değil. Şu bizning günahlar sebepli bizga shunday bir ağırlıklar düşer. Biz o'zimizdan balki siz necha qoldik bu gunohni, ko'rmisha qoldik. Har holda Allohdan istig'for so'rashga kerak. Hem gafur sıragaç, Allah Teala şu ayette va'da etken gibi bütün yollarını bizge açıp koya, bütün mümkünçiliklerini bizge açıp koya, hem indi bizge şu Allah Teala etken sözlerini, Peygamberimiz iletken nesillerini kullanırga, faydalanırga gerek. Hem indi cemaat bu dünyada biz indi Allah Teala izalık içine yaşat, bu dünyada dürüst ittirip alıp varıp, indi her biri bizge Allah Teala baylıklar nasip etsin, hem şu baylıktan dürüst yollardan tapıp, dürüst nesillelerge taratırga nasip etsin. Barakallahu lana ve lakum في القرآن العظيم نفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الجواد الكريم وسليم الدعاء